Ndabahaye mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kure mbwe rudende bakiriza amakuru atosoye abarebana n'umutekano politiki ubanyi n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi mu gitondo cya kare kuri umunsi wa gatatu w'indwi ku igenekerezo rya gatandatu Myandagaro 2025 aho tugiye kurabira hamwe ibiriko biragenda byibonekeza ngaha mu bisata bitandukanye by'ubuseruko bwa leta y'intwaro rusange ya Kongo. Turaza kugira Uvira, dukomeze Karundu, dukomeze Kabindura, tugere Shanje, tuzamuke Bwegera, dutambike tugane Bubamba, tureta tuzamuka ku musozi wa Runingu, tumanuke yitwa Kabingo mu kibaya, tubabwira ibikubera Rambo, tugaruke Shanje tubabwira uko bihagaze aho Force de Défense Nationale du Burundi koze operasiyo ikomeye ya gisirikare no operasiyo y'ikoranabuhanga kuzasarambwe mu bijyanye no kuba bamaze guhagarika ibizwi nka radio transmission nk'uko bigaragara muri operasiyo ikomeye ya poste de transmission tactique. Ibi rero bikaba bikozwe hifashishijwe ibikoresho bikomeye birimo PCR 138 MBTR ndetse na Motorola Tetra zikaba zamaze guhagarikwa. Bikaba bivugwa ko kandi station de barrage zamaze rero kuba zakongererwa ibikoresho birimo ibikorana na satellite ndetse na GPS mu kiswe guerre electronique ikomeje kugenda ivuza ubuhuha. Turaza kandi kureberamwe ibijyanye na serveur portifié cya se souvenir serveur de commandement uko byifashe. Tureberamwe kandi bijyanye na interference cribute interference yibanga mu bice bya Kabindura, Bwegera, Runingu ndetse na Karundu. Turaza kandi kugaruka kuri vehicle burende kuzo communication yazanwe fite ikoranabuhanga ryo guteza ambutiyage ku mwanzi. Ibiro bikaba bituma kandi telefoni za gisirikare zitabasha gukora. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na operation sirance numérique iri kwirategurwa mu buryo budasanzwe. Turebe ibiri kubera mu bice bitandukanye by'ayitwa Kabingo ndetse na Rambo. Turaza kandi kurebera hamwe unité d'écoute stratégique, ishami irishinzwe kwinjira no kumva imirongo y'abarwanyi ryamaze kongerwa mu gisirikare cya Kongo ndetse ni cya FDNB. Turarebera hamwe kandi equipe de cyber défense militaire, turebe ibijyanye n'itsinda ryihariye ryo gutahura no kuba bamenye ibikorwa bipangwa n'umwanzi hifashishijwe ikoranabuhanga. Turaza kandi kurebera hamwe ibijyanye na Bakater TB2 yirakaba ari drone de surveillance yongewe kongera kuzamurwa mu kirere. Amakuru akomeye kandi ari guturuka mu bice bitandukanye turaza kuyagarukaho. Turebe analyse electromagnétique irikuro iragenda igaragara bijyanye na rezo kandi destiny militaire. Turaza kandi kubabwira n'ibiriko biragenda byibonekeza mu bice bitandukanye harimo guerre cyber electronique ndetse nuko ibintu bihagaze. Turarebera hamwe kandi igitekerezo gikomeye cyahungabanyije Kinshasa ndetse cyatumye itategurwa operasiyo ikomeye n'icyamanzi wiri cyo gutuma Kongo icikamo ibice, aho rero bivuga ko uyu wiri yavuze ko ashaka ko habaho ikizwi nka barakanization. Izo benshi bavuga ko bishobora kuza gukura intambara ikomeye kuko barakanization mu matwi y'abanyapolitike bakomeye bayumva nk'ikibazo gikomeye, guhera kuri Patrick Muyaya ukagera kuri Jean Pierre Bemba. Bose baravuga bati oya sigaho jamais nibishoboka, ibi twabyanze kuva kera, tuzarwana bikomeye. Biro bikaba bituma hatanzwe itegeko rikomeye kuri Farisi Kabwe uhagaraze mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Oro bivugwa ko yahawe inshingano zikomeye. Ni mu gihe kandi yahise yoherezwa telegram ikomeye muri etat major yamaze kurungikwa kwa Chiko Chitambwe Jerome. Bivugwa ko agomba gukora ibishoboka byose iki gitekerezo cya barakanization kikamaniganirwa kure, ndetse yewe n'ibya federation nabyo abanyapolitike bakomeye bafite indangagaciro zikomeye z'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baravuga ko ibi bidashoboka, bakavuga ko bagomba kurwana kugeza ku musirikare wa nyuma. Banywanyi muze turebe amakuru akomeye azindutse ari kuvugwa muri iki kibuga cya politiki, umutekano, ububanyi n'amakungu n'ubuzima bwa munsi. Aya akaba ari amakuru ya nyayo bafite ukuri kandi adafite abogamiye.
igitekerezo cyawe kirakenewe tuvuga ibiri kuba kandi bigaragara dufite gihamya. Reka duhere kuri iyi paji ikomeye yanditseho amakuru amaze kurungikwa n'igisirikare cya FDNB muri Sud Kivu mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa gatatu ku igenekerezo rya gatandatu Myandagaro 2025. Ingabo za FDNB Force de Défense Nationale du Burundi zagize uruhare rukomeye mu guhungabanya bijyanye n'ikoranabuhanga ryifashishwaga n'izasarambwe mu guhanahana amakuru by'umwihariko mu bice byegereye igisagara cya Uvira, aha ni bumanuko bwa Kivu. Nk'uko bigaragara amakuru yizewe ari guturuka mu nzego z'umutekano n'iz'ubutasi ku ruhande rwa FDNB aravuga ko uburyo bw'ikoranabuhanga bwari bushingiye ku bikoresho bya gisirikare bwo ku rwego rwo hejuru harimo poste de transmission tactique. Ibi ni ibikoresho byifashishwa n'abasirikare gukoresha amaradiyo ya gisirikare ku rugamba nk'ibyo bita PRC 138 BMTR ndetse na Motorola Tetra. Bikaba rero bivugwa ko kuri ubu ngubu bidashobora kuba byakoresha frequency nk'uko byari bisanzwe muri ibi bice bitewe n'uko hamaze kuba habaho attack ikomeye y'izi radio. Hari kandi station de barrage aho bitangazwa ko imashini nyinshi zibangamira imirongo y'itumanaho zifashishwa mu guhagarika ibyoherezwa na radio et satellite cyangwa GPS ibizwi nka electronique warfare guerre electronique zamaze kongerwa. Hari kandi serveur portifize harimo serveur de commandement terre, uburyo bwifashishwa na serveur ntoya zikorera ku murongo muto wa internet gihariye ya gisirikare bizwi nka internet military. Zikaba rero zikoreshwa cyane mu gutanga amabwiriza, kohereza ibipimo by'umwihariko, gutegura briefing ndetse n'ibindi bitandukanye. Mu yandi makuru ari kandi yize baravuga ko FDNB yabashe gufata ibikoresho by'ingenzi byifashishwaga harimo nka interference y'ibanga cyari gisanzwe. Icyo ari igikoresho gihuza ibirindiro bikomeye biri hafi y'ahitwa Kabindura, Rugegera ndetse na Rundingu ndetse n'ahitwa Kandrundu. Icyo ni igikoresho cyari gishinzwe ndetse kiri mu misozi yihariye. Bikaba bivugwa ko kandi hari n'ikindi cyafatiwe muri véhicule blindé de communication bivuga ko yakoreshwaga n'izasarambwe muri ibi bice, ariko aya makuru yatangajwe n'abasivili ntabwo aremezwa n'umuntu uwo ari we wese wo muri force ya FDNB cyangwa FARDC. Ihagarikwa ry'itumanaho hagati y'abarwanyi b'izasarambwe ryabaye nk'intambara idafite amasasu guerre silencieux, ariko kikagira ingaruka zikomeye ku mikorere y'ingabo za FDNB. Nk'uko bivuga FDNB binyuze muri gahunda yihariye bise Opération Silencieux Militaire Numérique, bakaba babashije gufunga itumanaho bituma izasarambwe zitabasha kohereza cyangwa kwakira amabwiriza y'urugamba, by'umwihariko ibirindiro biri mu bice bitandukanye by'ahitwa Kabindura y'amajyaruguru ahari harashyizwe icyicaro cy'igenamigambi y'iyi mirwano. Biravugwa ko aha communication yaho yamaze kuba itari kugenda neza. Biravuga ko mu bice byashanje n'ahitwa Bwegera hakomeje no kugaragara ibindi bikorwa bidasanzwe kandi bitandukanye n'ibyo benshi bamaze iminsi biteze ndetse n'ibyo bagiye babona. Mu makuru dufite biravuga ko Runingu n'ahitwa Kabingura icyicaro cy'ubutasi n'itumanaho rya gisirikare ryakoreraga naryo kuri ubu ridafite ibijyanye n'itumanaho. Iyi poste de renseignement rero kaba itari kubasha kumvikana n'abari mu bice bitandukanye bitewe n'ibi izasarambwe bivugwa ko zagwiririwe. Hari andi makuru akomeye ava mu bice bya Kabingo Rambo avuga ko ari gufungurwa ndetse agenda hagaragara ko biri kugenda bigorana kubona connection y'izi radio. Abasirikare b'izasarambwe ntibashobora gukomeza kugenzura urujya n'uruza rw'ibikoresho bishobora kuba bizanwa bitewe n'uko raporo itabasha gutangwa. Biravuga ko ari ibice byinshi zasarambwe zaretse, nk'uko rero bivugwa n'abaturage batuye ahitwa Bumba n'ahitwa Kalundu, aho bavuga ko babonye bamwe batangira gukora withdraw mu masaha y'ijoro. Bikaba rero bijyanye n'uko bashobora kuza kuba bagabwaho ibitero mu buryo batamenye ko communication zabo zamaze kuba down. Ibi byose rero bikaba bigezweho ku bufatanye bwa unité d'écoute stratégique, iri ni ishami ryazanwe rishinzwe kwinjira no kumva imirongo y'abarwanyi. Hari kandi equipe de cyber défense militaire, iri itsinda ryariye mu gutahura no kuba bavumbura ibikorwa
z'ikoranabuhanga riri kwifashishwa n'ababa bo ku Sarambwe. Hari kandi drone de surveillance tactique, iyi ni drone yongerewe mu bwoko bwa Bakater TB2, aho rero iri kugenda izenguruka ibice bitandukanye igatangira amakuru ku gihe aho hari ibirindiro bikomeye ndetse ikanamenya ikoranabuhanga ryifashishwa ku ruhande rw'iza Sarambwe. Amakuru dufite aravuga ko FDNB yemeje ko yagize uruhare rukomeye mu gikorwa cyo guhagarika réseau de commandement tactique, bityo ikaba yahungabanyije cyane uburyo iza Sarambwe zabonaga amakuru avuye mu bice bitandukanye, yaba Masisi, Nyamitaba ndetse no mu bindi bice bitandukanye. Biravuga ko kuri ubu ngubu rero batabasha gucommunicatinga n'abari muri Sud Kivu. Mu yandi makuru, hari abaturage bo mu gace kitwa Kabindura n'ahitwa Kabingo batangajwe ko ku munsi w'ejo kuwa kabiri ku manywa bumvishe urusaku rwinshi rw'imodoka zitwara ibikoresho biremereye, ndetse bavuze ko habayeho gutwika ibyo bikoresho mbere y'uko urugamba rukomera. Nkuko rero bigaragara kandi byamaze kuvugwa kugeza ubu, hakomeje kugenda hagaragara imbaraga nke. Benshi mu basasanguzi mu bya gisirikare bagize icyo batangaza. Impuguke mu bya gisirikare Retired Major Floribert yagaragaje ko iki gikorwa gikomeje kandi gikomeye kuzasarambwe. Ati ibi ni uguca umutwe wa nyamukubi ku rugamba. Ubwo buryo izasarambwe zakoresheje bwo gutumanaho bushya bwari ikiraro gihuza iyi mitwe yayo FDNB yarabaciye, bikaba bihura neza na guerre cyber electronique. Abatuye ahitwa Kalunda, Uvira na Shanje bagaragaje ko batangiye kubona ihumure nyuma y'igihe habayeho ubwoba bw'ibitero bw'izasarambwe muri iki gihe. Bikaba rero ari ibintu biriko biragenda bigaragara. Umwe mu baturage yagize ati turashimiye FDNB ku bwitange bweruye kuko nibwo bwa mbere turabona ko izasarambwe kuri ubu ziri kugenda zisubizwa inyuma. Twizeye ko umutekano uzagaruka. Iki gikorwa cya FDNB ntikigaragarira gusa ahangaha mu buryo bwo gutumatumanaho, ahubwo cyabaye nk'isomo ry'uko intambara y'iki gihe iri kugenda ijya mu buryo bw'ikoranabuhanga mu buryo budasanzwe, kandi bikaba bikomeje kugenda bihindura byinshi mu bikomeje kugenda biba. Mu yandi makuru dufite mu gitondo cyo kuri uyu ku itariki y'itatu Myandagaro 2025 hongeye kuba imirwano ikaze hagati y'ihuriro rya FARDC Force Armée de la République Démocratique du Congo n'umutwe w'izasarambwe mu bice bitandukanye, harimo yitwa Kamakombe muri territoire ya Kabare ndetse no muri bimwe mu bice by'inyuma y'ikibuga cy'indege cya Kavumu i Bukavu kuri aeroport. Nk'uko bitangazwa, iyi ni imirwano yabaye mu buryo butunguranye nyuma y'uko leta ya Congo yari ifashe icyemezo cyuko igomba kuba yakora ibikorwa bitandukanye byo kugarura amahoro. Benshi baratunguwe kuri ubu kandi hatangiye stratégie de encerclement tactique, aho bahise batangira igitero cya double frappe coordonné, igitero gihuza imbaraga ebyiri ku butaka no mu kirere bitunguranye. Nkuko bizatangajwe n'umuvugizi w'ibikorwa bya gisirikare Colonel Alex Maombo, imirwano yatangiye mu rukerera ku isaha saa 12 ubwo AFC yageragezaga kongera kuba yakubaka ibirindiro bikomeye hitwa Kamakombe hafi y'urusisiro rw'ahitwa Chibuhiri. Izasarambwe zari zimaze iminsi zicumbitse mu misozi yo hejuru ahitwa Katana, aho bari bafite poste de commandement mobile. Kuko amakuru atugera bivuga byagaragaye ko izasarambwe zari zagerageje gutunganya neza uburyo bwa flanke reposition za FDNB na FARDC, ariko bitinda kuba bizagerwaho bitewe n'ibikoresho byabo byinshi byaraye byangijwe mu bice bitandukanye, harimo ahitwa Kabindura n'ahitwa mu nkengero za Uvira. FDNB binyuze mu mutwe wayo wihariye uzwi nka Commandement de Intervention Rapide, biravuga ko rero nawo wese utangira igitero gitunguranye kizwi nka attaque préemptive, aho bafashe icyemezo cyo gutera ibirindiro by'izasarambwe mbere y'uko nabo bongera kugaruka muri ibi bice. Mu makuru dufite kandi yemezwa na FDNB, biravuga ko FDNB yakoze ibikorwa bikomeye cyane cyane muri iyi mirwano, harimo mu Havre de Nsakema. FDNB yafunze inzira zose zinjira cyangwa zisoka muri Kamakombe, harimo n'inzira z'ishyamba zikoreshwa n'inyeshyamba mu kwihisha. Hari kandi artillerie de saturation, ibisasu bikomeye bya mortier 20 mm bizatewe ku nsinsiro z'izasarambwe, bituma ibirindiro byabo
biriduka. Hari amakuru avuga ko hari ibisasu byo mu bwoko bwa Obazel en fragmentation bizakoreshejwe. Hari kandi drone de combat aho FDNB yifashishije udukoresho dutoya tw'indege zitagira abapilote, drone zizwi nka Switchblade 600 mu guhiga ibigaragara ko bishobora guturika byahishwe mu bice bitandukanye. Hari kandi equipe de doublage tactique FDNB yashyize imbere ingabo zifite ibikoresho bikungahaye ku ikoranabuhanga ridasanzwe rya réseau radio n'abaofisiye babo bahuguwe. Biravugwa ko mu masaha saa 5 z'amanywa izasarambwe zari zimaze gutakaza byinshi mu birindiro byabo. FDNB na FARDC binjiye mu bikorwa byo gusaka ibirindiro byari bihishe mu mashyamba no mu nkengero za Kabare bakoresheje unité de reconnaissance tactique zifite imbunda zoroheje nk'uko bigaragara. By'umwihariko igice cya Katana cyari gishinzwe kuba kigomba gukurikiranirwamo ibikorwa bikomeye. Biravuga ko kuri ubu ngubu rero hari unité spéciale anti-insurrectionnelle ya FDNB izasarambwe zahise zisubira inyuma zihuta mu buryo budasanzwe, ibizwi nka tire de dissension nk'uko bigaragara. FDNB yashyizeho blocage total des voies de repli ifatanyije n'abaturage batahura aho inyeshyamba zanyuze, bituma bamwe bafatwa bashaka kwambuka berekeza ahitwa Warungu nk'uko amakuru adushyikira bigaragaza. Nyuma yo gutsindwa Kabare, AFC yerekeje muri territoire ya Warungu mu duce twegereye Kaziba aho bifuzaga kongera kwiyubaka, ariko FARDC na FDNB bari bamaze kohereza RMA de renseignement anticipé, bari bamaze kumenya icyerekezo kizasarambwe. Aha niho bivugwa ko izasarambwe zasubije inyuma igitero kimwe cya FARDC, ariko nyuma gato FDNB yohereje Pelotone Blindé groupe de véhicules blindés regare birimo imodoka za Mamba IPC cyangwa se Armored Protected Vehicle ndetse n'imbunda za 14.5 mm zo ku birindiro byo mu bice bya Mutarure. Bikaba rero byarafashe indi ntera. Hari amakuru avuga ko hari abarwanyi bizasarambwe barenga 25 bakomeretse bikomeye, ndetse hafashwe carte tactique na radio PRC 152 ndetse na GPS militaire zarigaruriwe muri ibi bice nk'uko amakuru adushyikira bisigura. Mu yandi makuru dufite biravuga ko FDNB yatangaje ko imirwano yari ifite intego yo kwerekana ko izasarambwe hari igitigiri zishobora kuba zakora mu buryo budasanzwe mu bizwi nka commandement incrété. Buri brigade y'izasarambwe iri kuba yagira ibyikora bitandukanye n'icyo bita chaîne de commandement unique, bituma imirwano ifata indi ntera. Hari kandi logistique désorganisée, ibikoresho byo kurya, amavuta, amasasu n'amatara ya gisirikare byari byafunzwe biva mu Minembwe nk'uko bivugwa bijya mu Minembwe bivuye Bukavu. Abaturage b'Ikavumu batangaje ko bumvishije ibiturika hafi ikibuga cy'indege ahagana ku isaha ya 3 z'ijoro. Amakuru y'ibanga dufite yemeza ko hari igikorwa cyari FDNB yakoze cyo kohereza unité de neutralisation à longue portée hifashishwe snipers bafite ibikoresho bya vision nocturne thermique bashoboraga kurasa ku ngabo mu buryo budasanzwe. Ikibuga cy'indege biravuga ko kuri ubu ngubu cyabaye zone de excision tactique, nta ndege ishobora kuba yahagwa ndetse nta n'urujya n'uruza rushobora kuba rwahakorerwa, nubwo n'ubundi iki cyari kimaze amezi arenga 8 kidakora. FDNB ibinyujije muri cellule de relation civilo et militaire basuye abaturage ba Kabare, Warungu, Katana basaba abaturage gutanga amakuru ku bikorwa byose by'abarwanyi. Abaturage bagaragaje ko bafite icyizere ko umutekano ushobora kugaruka mu gihe cya vuba. Umwe mu batanze amakuru yagize ati ubu dusigaye dutanga raporo iyo tubonye umuntu mushya winjiye mu rusisiro rwacu, kuko FDNB yagaragaje ubushobozi bwo kudutabara mu buryo budasanzwe. Koloneli Mambo yavuze ko ingabo zombi zateguye igikorwa cy'ibise Operation Barrière de Fui kigamije guhagarika burundu amayira y'izasarambwe hagati ya Kabare, Warungu ndetse na Nyangezi hakoreshejwe réseau de drone de surveillance 24/7, poste fixe de combat, checkpoint militaire renforcé
patrouille à moto de nuit, reconnaissance aérienne assistée par image satellite, imirwano yo kwigenekerezo rya gatatu myandagaro 2025 ishobora kuba yarabaye impinduka ikomeye ku rugamba hagati y'izasarambwe ndetse n'igisirikare cya leta kuko bitandukanye n'ibyagiye biba mwe bitandukanye ibyatumye izasarambwe zisubira inyuma mu bice bimwe na bimwe nkuko amakuru tugira bigaragaza karo byarabaye icyo gikomeye ndetse biteza igombo gikomeye uruhande rwa leta ya Kongo nkuko rero amakuru hari abigaragaza agatawero mu yandi makuru akomeye kandi ahari biravuga ko imirwano ikomeye yongeye kubera ikabare na Warungu FRDC nayo ikaba kuri ubu ikomeje kugenda ibigiriramo ibihombo bikomeye ku giti gira intangere kuko nayo ari abasirikare bayo bagiye bakomereka ariko biravugwa ko bishobora kuba bizaba inzira nziza yo guhagarika imirwano kuko amaraso ameneka yose n'ay'abanyekongo ibiro bikaba bigomba guhagarara amahoro akajya imbere banywanye biruku dusoje niba ari ubwa mbere dukurikiye bitufata icyemezo gikomeye Fionde sabone ntuzongere gucikwa n'amakuru ndetse n'ibiganiro bikomeye tubagerezaho ngaha byibanda cyane ku mutekano politiki ubanye n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Astra Vista.